Kapanyausan para karing kakasal. Kaya katamula pong iyabe karing kaya katamong panalangin, ding magsadyang tanggap, king sakramento ning matrimonyo. Mr. Wilfredo Llarena, amanoknangan manibawag paralaya Porac, Pampanga, at Miss Rachel Toribio, manoknangan manibawag paralaya Porac, Pampanga, makatakdang kasal king January 16, 2026, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Manibawag, Porac. Mr. Kenneth Valerio, amanoknangan Santa Cruz, Porac, Pampanga, at Miss Gloan Batas, manoknangan Pangatlan, Mexico, Pampanga, makatakdang kasal king January 15, 2026, sa maganap Our Lady of Fatima Paris, Hensonville, Malabañas, Angeles City. Nung ninuman po kaya katamu, ingating balong nanumang bage, o pamikatagon amalyaring maging sumbagal, king kasal daring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo, king kura paroko o king opisina ning parokya. Idaong tayo po'y misa ngay ni para king kapasalamatan dari, Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Garcia family, Dan Concepcion, Mere Quaison and family, Daisy Garcia and family, Harold Valencia and family, Mr. and Mrs. Estelito Baluyot Jr. and family, Mr. and Mrs. Alvin Miklat and family, Mr. and Mrs. Jensen Evaristo and family, Josepina Benson and family. Para king special intention dari, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana, Julieta Balilo. Para king complete healing ng Rita Bundalian, Elena Cortez. Para king 40 days death ng Blanca Castro, yabetala naman po rin kaladwa dari, among Pax Lansang, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno, among Felipe Manalang, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Emigdio Tuanyo, among Chodolfo Tantenco, among Rustico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Senior, Edwin, Josephine, Joselito, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Felipe, Luminada, Arnel, Antonio, Alfredo, Consolacion, Loteria, Eusebio, Crislin, Emiliano, Catalina, Alejandro Jr., Alejandro Sr., Hermenihilda, Armando Sr., Jocelyn, Godofredo, Lourdes, Juanita, Segundina, Javier, at ding maldang kaladwa, kim purgatorio.
King lagyuning ipampo ning anak, kampo ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios, sa ting sala ning banal na Espiritu, manatiliya kay kayungan. At kekon timurin. Pakamalan kong kapatad, abayabe tayong pagmasusyan iting banal na Eucharistia, kaniting ka-fiesta na ning Sagrada Familia, ing familia ng Jose at Maria, at ing karelang pakamalan na yanak, ing ginutang Jesucristo. Italagatala at ipanalangin din kay katang sariling familia, king sanang mayupayang Diyos paninong ingatan, kambilan, at pagkalugnasan ng grasyang kailangan king aldoldo pamibiebye. At ding sablang familia mabilog ayato, king sana panwana ano ning Ginoo. Batangan po maging karapat dapat si siyang talapa at panyawat kapatawaran din kay katang kasalanan. Ikaw mituburan, ban pakayapan mula ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Ikang dinatang ba mula ngausan sumisi ring makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wananing ipa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. King Dios sa lubos bayupaya, pakalulwa na katamot king pangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, King Bielananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, pigkalubmeng pialimbawanan mi ing banal na familia di Jesus, Maria at Jose. Atularan mi sana karing miyaya liwang kabanalan at king buklod ning lugod, amigari king familyara. Baming pangintuliran magkamit king ablas ayalananga. Busal ning tulang magari king kakarinan mo banwa. Itingan po aduan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo, king kameto nganing banal na Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning sirak. Uling ingginu,
burina ing igalang dering penganak, ing tata, at ing katuliranan ning ima, kilalanan da ring anak na. Ninuman ing gagalang king tata na, maglaring niya karing kasalanan na. Ing gagalang king ima na, antiyang titipon pibansyana. Ninuman ing gagalang king tata na, manakit siyang tula, karing sariling anak na. At ding panalangin na, maramdam lang. Magluwid ing biyena ning biyasang gumalang kang tatang na. At ing eba biyas sukalub kang imana, papakit yang kapamintuan king Ginoo. Susuywana laring pengari na, anti mo king Ginoo. Anak ko, lingapan me itata mo, king ketwana. E medirinan sukalalub, king kekaba ning biyena. Agyang minanya kaisipan, lingapan me pamurin. E may lalapas tanganan, king kabayangnan mo at sikanan. Uling ing kalingapan mo kang tatang mo, e makalingwan. Nune, magsilbing kapamayaran, king kasalanan mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nuanya ing ninumang ating takot king Ginoo, at tutuntun karing kautosana. Nuanya ing ninumang atin takot king Ginoo at tutuntun karing kautusana. Nuanya ing ninumang ating takot king Ginoo, at tutuntun karing kautosana. Mga biyayan ka king obrada ring gamat mo, minuan ka at may pala. Nuanya ing ninumang atin takot king Ginoo at tutuntun karing kautusana. Ing asawa mo, mga riya king ubas amabunga, kilob ning pibale-bale mo. Ding anak mo, mga rilang suling olivos, makapadurot king lamesa mo. Nuanya ing ninumang atin takot king Ginoo at tutuntun karing kautusana. Makanyaneng panuanan ning apanaligan, ing taong ating takot king Ginoo. Ing Ginoo ning Sion, bendisyonan na kasana. Kamtan mo sana ing kanuana ning Jerusalem, karing mabang aldo ning demo. Nuanya ing ninumang atin takot king Ginoo at tutuntun karing kautusana. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karing Colosas. Ikayo ing balen at tinangi ning Diyos, ding banal na at binangpakamanan. Inya sukat kayong migani, king laus pusong kapasalamatan. King ganaka at king kapakumbaban, king kamong lug at kapibabatan, mipapanupaya kayo. Mipapamatawad kayo, kabudburin at inyang paginakit, king aliwa, ing nino paman. Mamatawad kayo, antimoy pamatawad ning Ginoo, kaya kayo. Babora, dating piblas, bayo ng bukluran at ganap, pikametongan. Isulod yu ing lugod, magari sana karing puso yu, ing kapayapan ng Kristo. Uling para kaniti, may ngayawas kayong misasan metong, antimong, galame, naning metong mong katawan. Maging mapagpasalamat kayo sana, kapilan man. Ing amano ng Kristo, labis-labis sanang mamali, karing puso yu. Mituturuanan kayo, at miyusukan, kambening ganap akabiyasnan. Kambening kapasalamatan ang makasali karing puso yu. Midalit kayo king Diyos, karing salmo, at himnos at banal adalit. Kapilan man kayo magsalita, o
o gagawang nanuman, nunemo king lagyuning Ginong Jesus. Miyang pang kapasalamatan king Diyos ikpa, king kapamilatano. Ikayong babaeng talasawa, manusik kayo karing asawa yo. Uling ito, ing karampatan yung daptan, antimong makagayon king Ginoo. Ikayong lalaking talasawa, lugaran nyo lo at pakiutusan ding asawa yo, king mitmong yumo. Ikayong penganak, maging mapaminto kayo sana, kapilan man karing pengari yo. Uling iti, ing makatula king Ginoo. Pengaring lalaki, ila dirinan kaplaslub ding anak yo. Poto, minalalub. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po. Magari sana karing puso yo, ing kapayapan ng Kristo. Ing amano ng Kristo, labis-labis sanang mamali karing puso yo. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya kaan tiburin, pamamasang ibat king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Kalakora ding pantas, nyo ing anghel ding ginupe pakit yakang Jose king kapamilataning meto nga paninap at nga nakeya. Mibangon ka, ito kimi nga nakampoy mana at tiplad kayong papunta Ehipto, e kayo mamako ka rin hanggang eko sabyan keka. Pablasang i Herodes, burining panintunan ng anak, baneng ipapate. Mi bago niya ni Jose at kanita mo rin benging ita, tiki na laring minda at menulakan lang para Ehipto. Karin lamig daton ng gaking meteyay Herodes, makanyan lapin metupad det ang amanong pisyag ni Ginoo king kapamilatana ning profeta. Inaos keng lumwala Ehipto ing anak ko. Kanitang mete ni Herodes, nyoy ng anghel ning Ginoo pakit ya kang Jose karin Ehipto, king kapamilatan ning metong apaninap. Mibangon ka nga nakeya, iuli mo nala king labwat ning Israel, digminda. Pablasang detang bisang makamate king anak, may nga mate na langan. Inya mibangon niya Jose, tiki na laring minda,
at migbalik la king labwat ning Israel. Dapotin niya nga balita ng Jose king Arquialio, yaing menalilikan tatana king pamagari king Judea, may takutan niyang taglos karin. Pasibayo, tinanggap niyang babala king kapamilataning meto nga parinap inya king distrito ning Galilea, karin yabig badda. Karin alatik nang ding miinda. King meto nga balen a mayayaos Nazaret. King antikaniting paralan karin matupad inga manong mipasyag king kapamilatan daring profeta. Mayaos yang metong a Nazareno. Pakamalan kong kapatid, ding mayap ng balita ng kekatamong kaligtasan. Kapurian kay kawo Kristo. Mayapayabak po kay kongan. Ang talo rin nga liwa. O dati manyang pukaki takin eh. Ang gaking kilwal Diyos ko, may buga. Hindi mahulugan ng karayo mo't ngayon eh. Karakalabakan, ti karen luklukan ne po. Well, talagang makanyan. Banwa-banwa, makanyan ne po. Happy! Kayat bansyo naman. New Year na kanungara. O inak magbisa kay New Year, happy na ine. Ali, ne po. Happy! Ayare, balo. Happy Sus Mariosep, kaya kayungan. Po makanta, po. Potang sabihan may Sus Mariosep, ninuwaring ausan mo talaga. Jesus, Maria, at Jose, po. Potang dabihan may, Happy Sus Mariosep. Ikay po maralas sabihan yan, ay Sus Mariosep, suglungye po, ipanalangin mo kami. Ngayo, bangkanita, kumpleto yung pangadiyo. Kaluguran kong kapatid, pag nasusyan tayang eni, ing kafiesta ning Sagrada Familia. At ing balang metong kay katamu, at ing tampong kani-kaniyang familia ne po, nyapin, siguro ining kay katang panalangin. Ang yampungan niyang mag-aral tamo in sociology, nanintiro ra kay katamu, that the family is the basic unit of the society. Na potang masalese ya, potang mas productive ya, ing metong nga familia, you will have a better society. And even in the church, we acknowledge this. Karing kaya katang pibale-bale, awos tamo po, the domestic church, nga tamo, mabiyayang during the pandemic. Kanya nga tamo mo karembale, karinta sisimba, karinta manalangin, mabiyayang domestic church. And even the church acknowledges na nung masales sila, then in basic domestic churches sa reni, you will have a better church. Magkasalpantayanan mas matibe. Nyapin po makanyan tayang dadala. Karing basic din kaya katamo pong simbahan through our basic ecclesial communities. Nepo. Pero yung masanting pisabihan, itamo bilang familia. Kalupan na nining kaya katamong ebanghelyo ngeni, dening bipapamilya, Jesus, Maria at Jose, were not exempted karing trials, karen challenges, at inla pong Herodes, king Biera. At itamo man o ining kaya katamong ingatan, panikwanan, na king meto nga familia, deng Herodes, deng hamon, deng miyayaliwang problema at kapag subukan, alam pasanala ning meto nga familia. Let us learn from the Holy Family, nepo. Naning ikitang malino kening ebanghelyo nga iti. Dening atlu, lami kawakawani. Busal na rin karelang kapag subukan, may natili lang biyabiyabe. I Jose, liningap nala at pinrotektahan nala. I Maria, nilingap ning mabilog a familia. At ing anak, may natili po bilang grasya at kanwanan kareng miyasawa. Wari po itamo man pegaralan tayo na niyang anak tamo na po. O tang halimbawa, sa biyanda, ang ama, ang siyang kalingwandan
dila na lang makibalo, tutu, haligi ng tahanan nga na. Ang ina, ang siyang, ay tabalo, re, ilaw ng tahanan. Ang mga anak, ang siyang, ay rebalo. Balo. Ang mga anak, ang siyang perwisyo ng tahanan. Majamper tang sirano rin sapatos ko. Kung po may mayad tuition, nila po perwisyo kanyan. Po, alihib, iruya ito. Deng anak kanu nila ring biyaya ng tahanan. Ang biyanan, ang siyang, kaya kayo yaba yan Ako lang ako sinabi, papnamwa ko lang akong biyanan. Kaluguran kong kapatado, Rene Pure, kaya katahamong kikilalanan na papel gagampanan daning meto nga familia. Pero let's go back. Kening kaya katamong pisasabihan, nano'y nga kwatamot akilala ka ring Sagrada Familia, togetherness. Metong lamo, miya biyabela, era pe pabure nating mawala, mabating karela. Nepo. Kaluguran kong kapatad ning kay tutu, inghamon ning familia ngeni, masakit lang tipunan. Tutu ita, tinang magabro, dati na pong mama ko, dati na pong mag-aral Manila, dati nang magobra king aliwan lugar. Pero let us try to keep the togetherness. Nepo, bitang metong tamo mo, tang pipaninton ko pa. Kasi po, tatagyan ang puntong sa nakakalani, mo na pantunan. Na familia ito. Dapat may papanintun po po. Anyang minunang panahon, po, ang katukluning alas 6. Nang sabihan da, teatsi mo, o te palino bikoya mo, o ingwalo yung pantunan niya, o talayo pa, ngara. Dapat karas ding alas 6, kumpleto, may papanintun kayo. Wari, tutu, dakal tamo po pigagap ngayon panahon. Pero maka-alarmang bagya, o ang sabihan dang, antay anak mo lalaki. Ay, makanyan talaga yan. Datang niya kayong oras mo rin ng datang. Ay, Diyos ko, nepo. Sana, di naman. O kaya naman, antay anak mong babae. Ay, mo na panto na, nung atsuke, natsu, nung alayo-layo. Ay, masaki iya ito, nepo. Kaluguran kong kapatad, ay napin, di kayong anak nga nanitang mumunang pamamasa, eyo didinan sukalup, den kaya kayong pengari. Di kayong pengari nga na, eyo la, sisiran lup ding anak yu. Manatili itang respeto king metong at metong hanapin, respect begets respect. Nepo, wat ang ating kang respeto karela, ikaman respeto anda ka. Bipanintun lapa. Aga nakaketuloy ning kanakong dating nights. Kaya ni Pukin Tokwing, didaragong differential, speech defect, nepo, ngonguya. Dintang yakan ng bisa na bengi, paninaya ng imana, bengi na layo po. Mira sing alas 12, alayo po. Mira sing alas 3 ting ganingaldo, alayo po, nepo. Naing maruko, ikwana nang may patutod king kakapanaya. Anya boga lang masala ng antikanini, libane king kwarto. Hoy! Sinawa kong manaya kaya ka nga na, nang kagoras dintang, nga na. Singko, nga na. Malasing ka, nga na. Yung balong-bali, sinaringal nga ngalak nga na. Balo nga na, may manyukak pa yata kita nga na. Kalasing mong kalasing nga na. Yung kukutang kunang kang oras, dintang. Asing ko, na. Malasing ka hapin nga na. Hindi ko pa sasabihan kaya ka. Ngayon kagin malasing ka pa nga na. Masing ko, na. Wapin, manibad natin yan ang pisabihan na malasing ka. Pero kukutang ko kaya ka. Nano kang oras, dintang nga. Asing ko. Alas 5 pala. Naman malasing ko, nepo. Kaluguran kong kapatid, may panintun pamurin, nepo. Pantunan may pamurining metong at metong. Siguro, akit tamo kenitang close family ties. Second, you may be together, but you may not be present with one another. Presensya. Itang atsu ka, pero kitampangay atsu mo, atsuya naman yung kabilugan mo, malasakit, papasyag mo, panamdaman da ing presensya mo. Kalupa na tsukapin sana, pero wala na ka man, nepo. Iyan yung kakatamong kalaban ngayon panahon na ite. Ing presensya na ning balang metok kakatamo. Kanita, potang mangan, nasabihan tamo. Kompleto na, makayapag na, mga dita na.
Ngeni, kompleto na, makayapag na, letra tuwantana. Ale, kayo ba mga anak kayo? Potang mangan kayo, syempre uli nga tsula rin cellphone nyo, tsula kay leleyo. Mamangan ka, kanyang-kanyang ka. Mamangan ka, kanyang-kanyang ka. Arapureng matwa, palo nung at tandaan na niya pa yun. Ing pamangan, may ngari mo, o di ba? Ne po. Makakamanga din mag-cellphone ka. Ne? O itay nga manwana, ang presensya ning balang metong, panamdamana sa ning metong at metong. You may be in one table, you're together, but you're not present for one another. Ne? Eh katako man present king metong at metong. Etong istorya mo naman po tungkol kay tatang ang po'y anak na, dalaga babae, ne kung kalambis kan tatang na potang matutod ne, magsiksik ne po, yak po gagawa ko yung anak ko, matutod ko kayong takde ng tatang. Kenny ka, tangkay kang tapikpika na ka, ne po, nakanyaman ni takay kwentuan na kay, pakanya niya naman ni tatang ngayon ni, potang magsumiksik na itang anak na, pikpikanan ne, kay ba't magkwento na erguin tatang, hanggang may patutod yun. Minsan Heldo, siguro ipasawa yung tatang kay kwento, lang yung balong may kwento, seli ng tablet. Nak, nga na, karakalakwento yan, 1,492 lang nga na. O yung titera ng kigweting yan, ito mo. O rene nga na, basta sung matutod na ka nga na, pindutan niya ini, mag-storya yan nga na. Kaya kasi nga anak, yan. For 2 weeks, effective yan, ne po. Dibit ne, magkwento yan, may patutod ne. Pag kay ba't ning kadwan Domingo yan, may papatutod ka rin kwento. Nyamisan, pitala ni tatang na, tang, matutod ta na nga na. Eh, kiba nin tatang, eh, wari tinaka-tablet. Timid me, agisan mo rin 1,492 nga na. Karakaldareta nga na, duhay pan Domingo yan nga na. May kibat yung anak, tang nga na. Itang tablet, eh, pipikpik. Ampoy tan tablet, eh, babawang kilikili mo nga na. Eh, kung may patutod nga na, presence na po. Well, sometimes we substitute presence with so many things. Pero, aniwaya pa mo rin tang ika mismo, tsuka ka rin, presensya mo. At yung katatawlan po, siyempre, mulita mo, king alimbawa da reding at lu. Alala kaliwang gewa, lalo na San Jose bilang pamuntok ng familia, nune, tupad keng kaburyana ni ngapong Ginoo. Presence, aliwa mo kayo, nune, make God present in your home. Make God present in your family. Manatili ya sana kaya kayo. Kaya manakakit po tang metong nga familia, abe-abe, simba. Abe-abe, manalangin ne po. Abe-abe, mamangan keng kilwal. Kaluguran kong kapatad, o ining panagkat na kikatamo ning ka-fiestan ay te, dakal ne delana ning familia, dakal na po ing pamagbayo keng familia. Pero I think the most basic, at sula pa mo rin at kailangan la pa mo rin, togetherness, presence, and make God present in you by obeying His will. Then, somehow, ing balang familia tamo are patterned after the Holy Family. Amen. Pasyag tayo po yung kayakatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Josig Panglubos Mayupaya, linalang King Banwa Ampong Yato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli King upaya ning banal na Espiritu, mibayit kang Nuana Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, King Katnungaldo, sinubli ang mebye, pepaitas yabanwa makalukluk, wananin Josig Panglubos Mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman kete, bamukom ka rin mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pamis sa Makding Banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasubrirang Mering Mete, at King Bie Alananga. Amen. ing familia ning Nazareth, agyaga nakatamong makiwangis karing virtud, ning kabanalan ng ponmaya payasal arapan ning Diyos ang pontao. Kambiyan iting mata sa limbawa at suara pantamo, ipanigapu tamo king Ginoo, ing pakiramdaman na laring panalangin tamo kaniting aldo ning familia.
Itangan po, Ginoo, pakaluluan mo kami. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para king pamilya ning banal a kapulungan, ban manyeta mong kagalangan ampong dignidad, karing sablang anak ning Diyos. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para king pamilya ning bansa, ban ing katuliran, ding matwa ampong anak, mi panlualo ampong mi pasulungan la, para king kapayapan, hustisya, ampong pamikakasundo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para karing pamilya tamo, bandetang makakawani ampong makalawot, karing pakamalanda king biye, makakit lang pibale-bale, kambening kapulungan ning Diyos. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para karing pamilyang misasalbag, bantanggapanda ing misusut ng pamamatawad ning Diyos. Kanita, makapikasundula at mibalik na ing pamiyutos dang masampat king lugod. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para karing sablang mayango na biye tamong kamag-anak, ampong kakaluguran, pati na ring sablang mayango na biye, ban mitipon na lang magtamasa, king alang anggang tula, king pibale-balera, king banwa. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Ngeni, adwan tamo po yung sarili tamong kapagnasan. Oy paning ligaya ang ponupaya, king kapamilatan ding panalangin, ning Sagrada Familia, king pamaylalam ning anak mo kari Maria at Jose, pe pabanalan me ing banala familia king Nazareth. Ngening darawon mila ring panalangin mi, sopan mo kaming makatuki king alimbawa ng Jesus, ang mabibiyang pon magari, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katamang daon, matanggap la arapaning Diyos si pangmayupayang tutu. Tanggapane sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, daraon miya keka iting sakripisyong kapamarayan karing kasalanan mi. Ing pamamilatana ning Virhen na induning Diyos, amponing nuwana San Jose, apakyabutan mi sana kapilanman, ing grasya, ampon kapayapan para karing pamilyami. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginumantabe, yake kayo, At kaya kantimurin, itas yo la rin puso yo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin, karapat dapat ampon matulit, sukat ampon makakabos, sing purian ampon pasalamatan daka, kapilanman ampon lukarin man o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. King kapamilatana ing dapat ning pamanatbus ke kami, mi pagmulan king aldo antimo kaniti, pablasang king pamikatawa ng tao, ning anak mo, emu ing dinina ng dangal, alang kapupusan ing matbud ming pangataw, nonepa naman, king makapagmulalang pang mga payagom, ampon pamilibayan dakeya, king kadyosan mo amponing pangataw mi, pepalyarya na kaming mikabye alananga, ulinita kambering sablang daralit mong anghel, pupuryan da ka king mit mong tula, ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo antimoy titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalanan at para kaya kami gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyaya at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasat kamatayana, kinwaning tinape. Pepasalamata na kat pinuri, piraso ning tinape, dinwang na iti karing disipulunat nga na, kuanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti katawan ko, amidaon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo, pepasalamata nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo nat ngana, kuwanan niti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo talananggang tipan, amibubu para kekayot para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran dating kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Ini ang ening gaganakan miyo, mapamakalulog ipa, ikamatayan, ang poning pangasubli ng mebye, daraon miya kay ting tinape ning bie, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kay pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan mayoy pa, ing banala kapulungan mo ang makalaganap, king meto yato ban miganap ya saking lugod, kambe ng Leo, ing papami, Florentino, ing Orsobispo mi, Pasyano ing Obispo Emerito, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad miya minuna ng pepainawak, king pihong kapanayan ing pangasubling nebye, idala mo lat ding sablag mayango na biye, king pakalulu mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kambe ning nuana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose ing mal ng esposo, kambe ring nuana apostol at ding sablang banalami biye kalugod-lugod keka king kekabaning panahon, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambena ampon keya kagumning banal Espiritu sablang parangalampon ligaya keka o Diyos impang lubos mayupaya manggaman king alananga. Anting metong a familia, maustapo king maluguday pa, king panalangin tiro ning Ginoo. Itangan po, ipaming at subanwa. Ikabos mo kami, king sablang Maroko ipa, malugot mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopa ning pakalulu mo,
Bitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan at mikabyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ampon pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan, lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mino na ing pansinan mo, ing kasalpantayana ning banal a kaputungan mo. At pamayapan may ampon, pisan metungan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyempon magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilan man kay kayo. At kekan timurin. Bakit tapoy may kakametong taking kapayapan? Kapayapan po kay kongan. Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yatun, wala ring mayaws, king dulang ning kordero. Gino, ek matampag tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, inatanan sa sadsad at napipiranan. Amen.
Manalangin tamo. O mapamakalulugi pa, ipagkalumusan na kaya kaming mesese, ngeni king maligayang sakramento, ingatok yan mi, ngalimbawa, ning banala familia, ni Jose, Jesus at Maria, ban kayabe ning kasakitan mi, king biye keti king yato, pangintuliran ming miyagong karela, king biye alananga. Itingan puadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pagka nakapo, ken pong Miyerkules, yapi na po yung 31 ita, ala pong misa itang abak, tan dating 7:30. Ne po, yung misa, yapi na po itang pangabengi, promise, enak po siguro malate, ne po, 9 o'clock, yung misa tamo. At makanyan mo naman po, pangakabukasan, New Year's Day, at yung tapong misang 7:30, ang tikarining oras. And that will be the last Mass for New Year. Kay ba't binyag na po kanita. Ngayon ko pa may kasimba, karen po nga liwang parokya, karintana munta no afternoon, ibalak simba. Wala pong misag at panapon kay New Year. We will resume the regular schedule pang Friday, January 2. Then pong apostolado ng panalangin, dinala pong Oras Santa, ang po papuitang misa. And then, dire-diretso na po regular schedule tana. Ngayon po, tingkumpantunan kompletong familia. Ne po, Prince Sabian, at Chima, Chitatang, sulareng anak, kompleto. Ne? Alayo ma, alane, ay wala nebye. O yun ako kompleto. Ne? May layi tatang makaya-abroad niya, o yun ako kompleto. Magaralingan na ako Manila, o yun ako po kompleto. Miksawa na po itang meto, o yun ako kompleto. Deta po pong kompletong talagang pamilya, asinimba, ngayon ng Aldong IT, lumapit ko po keti. Alayo Royce, piya ko yun. Kaya ko pwede Layo Royce. Ay, atsuya pala ita. Kaya po, lumapit ta po kayo na rin pamilyang kompleto. Di ko pong malatin token kaya kayo na po. Kalendaryo ya po, ikayo nga kompleto, isa kong kalendaryo, mag-attend ko pong Christmas party, kaya pong 30. Karing ko po mamye, kalendaryo karing keraklan. Oy, kalendaryo, nanti ko pa sinabi, bayo pa communion. Abindisyon ako Yan. Pilan na mo bali. Ren tatang na mo po magtas ng gamat ba akong bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apulula mo. O ren. Detang cash gift to follow la po rin. Talakad tamo po, ginu, yang lalo po rin ita kompleto, abe ko po kayong bendisyon. Ginupanwanan mula rin kaya kaming familia, ipagkadupusanin kaya kang pamaningat, pamanantabe, dayo mo kami king nanumang sakit at kapahamakan, patuloy mesa ng antabayanan, ingatan at pagkalugmusaning grasyang kailangan ni king Aldoldo, panwanan mo kaya sa ang parati, kaya sa aming kakawani, kaya ka bangkanita, parati kaming masikan at buo ing lukmi, panarapan ding miyayaliwang hamon, miyayaliwang kapagsubukan, king biye familia, balumi, manatili pamurining kayapan, at ingkekang kaburian, amas masanding at makakayap kaya kami, panwanan ming balang metong kaya kami, at pagkalumusan ng bibuklod yang matalik, king familyami, king lugut mo, at king kekang grasya at pakalulu, itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristo, kinumi. Ing ginumanatili kaya kayo, bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tutukan bering kaya kong familia, kilagyo ning ipa,
Poning Anak, ang poning Espiritu Santo. Parap ko po karela, palakpakan tala po resinimbang buong pamilya. Ing misa mi daw neo meta naking kapayapan at lugod ng Kristo. Maya payabak po, Happy Sus Mariosep! Tayo ay magkasya.